abayiphara ngaze ngakobongo abadabukele emuva nangaphambili ngafaka ijini amantombazana eyinosipho makaneza inamaphakethe amafishane ndikhonjwa abafana abancane nge-1,5 kuthiwa yale liphara ngidlule ngiphethe uplastiki kuthiwa yinto itshontshile ngithule kanti ngisesithombeni sebhasi engihalela ngenduku kanti amazulu ayabheka kanti amazulu ayayalaza kanti hayi bazalwane kanti amazulu ayabheka ayakalaza usakhalela uqedile kanti la indaba iqala khona. Haleluya. Namhlanje mangiqhamuka bathi babukhumalo bathi ibhuti bathi malume basho yonke into amazulu efikile angibafakazela ngisebenza ngishaya emoli ngikhuhla bathoshe imoto ngithi ngangiyiphara mina bathi ayikho leyo nto ngithi before wabefonini bathi kanti kwenzenjani ngithi there is a dimension umuntu wayekristu uyisidabezisha okudala ngiyadlula ezekufela okusha akwazi ukubona intombazana eneyingane ey'ntathu esiyazali yaziwa ihlangane namandla kanje izisonke ithathithwathithwa ithathwathi wabantu ithethumklanto ongafithelwa hona wathi kwenzenjani esazala kangaka kunedimension esithi masigibela kuyona uthatha isibeletho ezisha uthatha amaphakathi amasha uthi uvuka namanzi ababophile ungathi ntombi nto mangabe ihamba ngokugizula umhlabathi kanti kwenzenja kunendawo esigibela kuyona there is a dimension. Jesus. Hallelujah. Ngithi akusabonakala sengiphethe iy'mpawu zikaKristu Jesu. uJesu-ke bazalwane uyi-breakdown. uJesu i-breakdown. Hallelujah. La sasiphonzeke khona sasikade siqwile kakhulu. Mangikhuluma nge-breakdown ngikhuluma ngesilwane samandla, ngikhuluma ngesilwane sasezulwini. Mangabe ubona la uphuma uhamba uzofica phansi kwey'hlahla kuney'moto ey'ningi amaveni ayimbalabala amanye amethuze kwama-ambulensi ngoba abheka ingozi and futhi ingozi izokwenzeka uzozwa esesuka ey'ndaweni ezahlukene egijima wayegijima wagijima wodwa agijima namaphoyisa agijima nama-ambulensi agijima no-national kanti kwenzenjani ngoba ingozi yenzeke ngaphezulu kodwa sibona begijima bonke kanti kunechayini abayisebenzisayo ethi mangabe ingozi siyenzekile ngalesikhathi amaphoyisa ethi ayaripota bavele bezwe bonke encenye yengozi kuzwa abahamba nge-ambulensi kuzwa abahamba ngama-breakdown kuzwe amaphoyisa kuzwe umetropolis ukuthi lapha ngasebridgini ePhavayon sekunengozi ingozi esiyenzeke khona abantu bafile bese yasuka ama-breakdown asuka phansi kwey'hlahla egijime ephuthume engozini kukhona imoto ekuthiwa i-treating esuke iyi-breakdown iveni yaka-Mitsubishi enye iveni ethiwa i-hardboard bajwayele ukwenza ama-breakdown enye kungaba i-KB 300 naleyo bayenza i-breakdown mangabe ifike robotini nezimoto zithi mangabe isuka zisho ukuqedana zodwa ngoba ileyo naleyo ifuna ukufika qala engozini zihambe bayifika engozini ifika seyijahana mangabe ibreka isuke ibreka ihihle mangabe ifika khona imoto ziyibone ephonsekile ukuthi kanti mshana ngoba sibiziwe njengathi iphi imoto kanti imoto ephonseke phansi wena. Hey, Nkosi. Jesus. Abefika bafike la sekhona baphithizela bafike babu
kuthiwa ziphi imoto eyishayisene, kuthiwa zithuthene zaphonseka ngale. Hey Nkosi yami. Mabethi bayalunguza, Hayi ngeke bakhona. bathola ukuthi imoto ishayise kakhulu, kanti nomgodi uthulile. Hey Nkosi yami. Abahambi kodwa baya, Ya. ngoba basuke besenayithela Yebo. lokuthi khona into asengenzeka. Hey Nkosi Ngoba yami. phela imali bayayifuna, uzathi ukuthi intambo yakho yokudoda imfishane, kanti nemoto lapho phansi ishayise kakhulu, kanti nomgodi uthulile. Jesus. Ngiyangizwa yini ebusuku endaweni yaseThekwini, lama-breakdown lawa amancane ayahluleka ukudoda le moto, umgodi omgodi ithulile kanti futhi ishayise kakhulu, kodwa kune-breakdown abavele bayifonele ukuthi i-Western Star izibakane iqhamuka phezulu idune futhi umlilo mayiqhamuka leyo iqhamuke futhi ubokufoza bezwe ukuthi ayikunento eqhamuka. Mayifika le ifika imeduze kwalawo bese yadilika udrayiva wayo abuze ukuthi wenze njani, kuthiwa kunemoto elapha anethiwa nikhiphinga ukuthi niphonsele kakhulu kanti futhi nimele kakhulu. Itruck lakashiya nduma bese kuyela kulowo mayekwela ngona namabhathini ashone ngaphathini ama-hydraulic inama-hydraulic gear uyibona inyakazimile bese yayithinta bayayithinta ama-hydraulic uyibona ikhipha insimbi emaceleni ineyinsimbi zayo zokubhalansa eyibizwa ngama-stabilizer alikhipeka ngayeza uyibona ngathi iyabhalansa iphinde ikhipeka ngathi iyawakatimaka iphinde ikhiphe outreach ezivelima kanje bese ikhiphe intambo ebizwa ngewinch iphonte phansi emgodini bese yabuya ayizwe ukuthi ibekayo athinta amabhathini ayikhuphule ithi mayikhuphuka babone kuvela iphara livela ngophaka abangafaki elifaka ithina amantombazane elikhona imquta elikhona iy'ntwana kuthiwa kanti kwayithetshana ngoba azithi ithemba seliphelile kuthiwa izwi-breakdown enkulu i-breakdown yasezulwini ujesu wazalwayo bayesesiphambanweni kanti esikhathi embethele mshade esipikili ngapha baphinde bamshade esipikili ngapha bese bamshayele ey'nyaweni bayitshela ukuthi bayamlimaza kanti abazi bayimisa kahle bayibhalansisa ubusizwe landa mina nayo kangusikhotheni kangisho kangiyiphara kangunkulutu kangiyijakasinawana kangiyiroto kasendushizi ngenkaya kangibamba inkosi kangibamba esibhaba ikharabhelayo wasesidake sesinema sasikulinkulu abazalwane enandifuna livususinga sithi lophopho khipha umlilo sithi dubulamba imbayi walibhubha liyabhubha sofa sibalandele sele baninga siyakhona kodwa bafika ndaWestern Star wafika Yeshua tapepeshwa khona yawe hamashiach. My God. Jesus. Time sebengikhiphe ekhaya babiza umuntu ushisela amafriji bathiwa washisele lamafriji afake ingidi ngoba sikhathele usiya nabo siqedile abuya thulambili asazi sizenze njani walanda umuntu oshiselayo awaqhekeza amafriji eshiselile
Nkosi. Ngikwazi ukuvula lengidi yakho. Ngikwazi ukuvula u5 kg. Lo amakotaleke. Jesus. Ofana became tight. Sathane ngifundisa ukuvula i-cable tight. Cable tight ayivuleki. Nabo idonti yakhiya kuphela. Yebo. Sathane ngifundisa ukuthi ngiyihlehlise ivule. Ngikhiphe inyama engiyifuna ngiphinde ngiyivale. Ngoba bayafika bafika inyama ivaliwe kodwa iphela inyama ingakapheli. Sure. Yo. Wathi makuzofuna lo mama. Wathi odadewethu ngokukhumala. Wathi lezi ingidi lezi. Wathi ayikhishwe ndamafutha. Wathi uma ayingakhishwa. Wathi ngifuna le ngane ezofika la. Ibone ukuthi alibanga. Nkosi Jesu. Namhlanje lezo zinto isekhona. Jesus. Yashona ushone ngonakodlula. Wathi times kodwa ukuthi ufese isimisi. Jesus. Ufese ngikhola. Jesus. Athi mfana ngafise ngathi mangabe ngifa athi ngingafi phela lempilo. Athi akekho umuntu ozohlala nawe. Athi basahleli la ngoba la kukhona mina. Athi kodwa athi ngifise ngathi ngafa ngithi mangihamba kulo mhlaba senginunkosikazi senginethemba lokuthi unayo umuntu mama. Namhlanje bakunenkinga ekhaya ufonelwa mina uthi abaphuma lophuthuma emotweni yami engayithenga mina ngayithenga ngokhela engaboleki nokukhemisa mina ngiphuthume ngekhaya. Jesus. Nkosi Jesu. Khuluma ngephala mina. Hey. Kade ngibambe ukuthi Awu namandla. sebuyishumi leliphuthule leli. Amandla lento wathi. Hey, Nkosi. Amandla lento wathi. Jesus. Amandla. Thank you, Jesus. Lelihamba namandla enkazini. Hey, Nkosi yami. Ukuzuphola efike eshuma yezamandla. Kathi uThesalonika chapter 1 verse number 6. Kathi ilapho nje la efika khona ethi ivangeli lethu. Athe sezangalo kini. Uthi wamazwi. Uthi wona ngamandla. Uthi ufika abantu bezasizwe ngoba kunehamba izinto zenze bayaphuza bayabheka bese traffic badayisa abantu kodwa bafika uphondo abatshela ngalento bayatshela ngalento wahamba emva kwalokho abaphinda ababuyele ezintweni zabo mama besebuye ngazi ukuthi bathi wempostoli bathi into wasitshela yona usethi hayi uthi ivangeli lethu esezangalo kini uthi kwangasiwa amazwi kuphela uthi kodwa nangamandla sahlangana namandla evangeli bazalwane akwazi ukuhlukanisa umuntu nesono afana ama-switch intombi kale ngentombi intizwi ikale iboshwe. Lo Jesu esimshumayelayo. Jesus. Angiphala bazalwane into yami iphelile for almost 10 years. Bese siyidakamizwane azidlomthendiswa ngifike manje izolo angibatshela kade ngibatshela izolo ukuthi sasihamba thina la ophambishe point namanxeba u7 ngikwazi ukuphambishe point bengibamba inkunzi sikade sikalala ngokuhlala ingoma ethi everybody people ithi to the left to the right sidla makhisi sidla lalibizwa ngophinki sabe sicula singena umuzi kuthiwa ngibambe eMercedes ethoba ukugcile konke ekhala Siyami. kodwa wafika manje kaJesu uJesu gentleman basakwazi Nkosi. Jesu gentleman uJesu lezizukulwane urayisa lithi iBhayibheli lithi laba bayihlukanisa bayaDavide ngabe lithi labo ubuso babo babufana nobuso bengonyama lithi bengamakhala befundisiwe uphatha isihlangu lithi iBhayibheli bethu nje uNkulunkulu urayisa labo bantu kule generation ngoba i-generation ophona ngeke sikwazi ukukhuluma ilanguage ekhuluma namhlanje ophona bayazi lesikhuluma I thank God ophona but that dispensation ifuna abantu abakhuluma le language ngoba lesizukulwane sifana lesizukulwane sikaJona esifuna ibonakaliso. Jesus. Sifuna ibonakaliso. Yeah. Sizokonfirm into ebikade ishoma umakhumalo mamntungu cela ungifundele uverse number 21:8 singahlala phansi basihlala
Jesus. Genesis 21 verse number 8. O-Ishmayeli noHagari basihlane. Umntwana wakhula, walunyula u-Abrahama. Weza idile elikhulu mhla u-Isaka elunyula. uSara wabona indodana kaHagari waseGibhithe. Ayizalela u-Abrahama indlalisa. Wathi u-Abrahama, siqoshe lesi sigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yalesi sigqilakazi ayikudla ifa kanye nendodana yakho Isaka. Lelizwi lalilibi kakhulu emehlweni ka-Abrahama ngenxa yendodana yakhe. uNkulunkulu wathi u-Abrahama, akungabi lukhulu emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara kusho kuwe, lalela izwi lakhe, ngokuba inzalo yakho iyakubizwa ngo-Isaka. Nayo indodana yesigqilakazi ngiyakuyenza isizwe, ngokuba iyinzalo yakho. Abrahama wavuka ekuseni wathatha isinkwa nemvaba yamanzi, wakunika uHagari ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana, wamukisa, wahamba wazulazula ehlane laseBerisheba. Amanzi esephelile emvabeni, waphonsa umntwana phansi kwesihlahla. Waye wahlala phansi ukhashana phambi kwakhe, kungathi ibanga lophonsa ucibisholo, ngokuba wathi, ngiyabona ukufa komntwana. Wahlala phambi kwakhe, waphakamisa izwi lakhe, wakhala. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana, ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari sezulwini, yathi kuye, kuyini Hagari, ungesabi, ngokuba uNkulunkulu lizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamise umfana, umbambe ngesandla sakho, ngokuba ngiyakumenza isizwe sikhulu. uNkulunkulu wavula amehlo akhe, wabona umthombo wamanzi, waya wagcwalisa imvaba ngamanzi, wamphuzisa umfana. Niyalizwa lelo lizwi? Sesiyathandaza. Haleluya. Into eyenza ukuthi ubone ngathi inkazimula ayikho ebandleni, amanzi aphelile. Amanzi aphelile, engithe phithi ukuthi amanzi aphelile bayaqhubeka. Kanti iHagari mephelelwa amanzi akaqhubeki. Uyama. Ngoba uyabona ukuthi umfana usesele distance, kanti amanzi aphelile emvabeni. Kanti bebeqhubeka nohambo umfana uzofa ngoba umfana usurvive ngamanzi. Uma ufunda incwadi kaJohn chapter 7 verse number 37, ithi iBhayibheli ngosuku lokugcina lomkhosi wePhasika uJesu wasukuma wema. Wathi uma ekhona owomileyo uthi akeze ngiyakumphuzisa. Lithi wathi eswini sakhe kuyogobhoza umfula wamanzi. Lithi wathi loyo okholwa njengokusho kwemibhalo eswini sakhe kuyogobhoza. Lithi lokho wayekusho ngomoya ababekade bezokwamukeliswa wona, ngoba uJesu wayekade engakakashelwa noma wayekade engakalecela umdlalo esencane nceke Nkosi siyathandaza ukadini Moses. Lithi lokhu wayekusho ngomoya. Angithi uyamuzwa ukuthi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kuzogobhoza umfula wamanzi. Kuthiwa lokhu wayesho umoya abazokwamukela, lo moya abazokwamkeliswa ubiza ngomfula wamanzi ozogobhoza eswini sakhe. Ukuthi in other words amanzi ayi-emblem of the Holy Spirit. Ukuthi uPaul mangabe ekhuluma uthi khiphani iwayini elidala elivabeni ezintsha, uthi ukuzimvaba zingeke iqhume, fakani iwayini elisha ey'mvabeni eziklini. In other words mangabe ekhuluma nge-wine skin ukhuluma ngomuntu, makhuluma ngomfana ukhuluma ngokholo, makhuluma ngamanzi umoya ongcwele. Okusho ukuthi umuntu mangabe ehamba wamandla kamoya ongcwele engasekho, umntwana uyafa.
uyafa useyakhala uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngingaboni ukufa komfana ukhala uHagari kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakuzwa ukukhala komfana kodwa iBhayibheli lithi ngiyazi ukuthi into kaNkulunkulu ngathi uzwa kanjani ukuthi ngakhala uHagari kodwa uNkulunkulu ezwe ukukhala komfana ngiyamthanda uNkulunkulu okwazi ukulalela abangcwele bakhe babekhala besebuka isimo sabo into yethu ukuthi sibone ngathi ishosha ivuki amanzi aphelile and yet amanzi aphelile abantu abahambayo abasho ukuthi amanzi aphelile uyazoba salon angikaze ngibone ihleli phansi umuntu avela ashumayela intshumayelo yonke engithi ngizoyishumayela lo mama lo confirmation amanzi aphelile kodwa abantu bayaqhubeka bayahlabelela amanzi aphelile abantu bayaqhubeka bayakashalisha amanzi aphelile abantu bayashumayela amanzi aphelile abantu bayathandaza amanzi aphelile abantu bayafasta umkhuleko njalo ogcina ku-stealing body umkhuleko womuntu onamanzi aphelile uyazi ukuthi ebandleni lokuqala uyazi ukuthi uma kungavuka abapostoli thina sithi siyakholwa uyazi ukuthi singaphenduka amadimoni ngoba leli bandla lihamba namanzi agcwele mangavuka lithi iBhayibheli uma oSafira noAnaniya bedayisizwe izimanga befika belethe imali uthi yini niqamba amanga nomoya ogcwele uthi ngasikhathi izwe lisenina uthi belingaphiloki likunini uthi yini ulethe ingxenye yemali ugodlenye lithi iBhayibheli wafa senza mangabefa inkonzo yaqhubeka mangavuka laba bantu sibathi bayathakatha namhlanje kanti behamba namanzi agcwele lithi iBhayibheli bakhonza wafika umyeni wakhe bese umyeni wakhe naye futhi uqamba ma uthi hayibo awuboni lapha ngasemnyango ukuthi kunodala abafana manje bethi inyama bebephumulodwa unkosikazi wazi nawe lithi iBhayibheli naye wangafuna ukuphenduka washayela phansi ngaleso sikhathi wafa kwantu ngathi inkonzo yaqhubeka haleluya amen abantu behamba noNkulunkulu enkazimule uNkulunkulu oduma haleluya namhlanje sithandazele idimoni sibathathu sijuluke sibe manzi sisicelo siyofana namadodana kaSkeva amadimoni akuze ande siyamazi uJesu elimshumayelayo phona ningobani abade empty vessel make a lot of noise lingathi abantu basishaya busolana lingavukishisa baze ikhona kule dispensation ayikwazi ukuzwa ngishiwo shipha elinuka indoda elifuke edodeni bemela ukuthi amanzi awekho amakhala awekho lithi iBhayibheli chapter 4 lithi khona lo moya ukuthi uNkulunkulu yini abantu abanamakhala amoya abantu abangwela amanzi kulesizukulwane hey boss siyohlulwa izangoma eshaya umhlahlo oyibona sihamba namandla kaNkulunkulu sifuna ukuzwa ukuthi khona ilungu elikhulayo apha amanzi mawami elithi iBhayibheli oPetro laba bedlula khona lithi umuntu nje walekwa isithunzi lithi kube vele baphila abantu uPetro wahamba wagcina engasabathandazeli abantu sebethatha amaduku bezowabeka kuyena babeke abantu ababula lithi iBhayibheli ukusaba wehle eJerusalema lonke ngenxa yabapostoli uyazi ukuthi wena ungelithi uma qhamuka uPetro abantu babechasha ngoba akazi noma uzofa noma uzophila inkazimulo abehamba nayo bathi inatha glory inkulu kule glory kaMoses iglory kaMoses ayiqeda ukuhlala nabantu ngoba le glory esihamba nayo wasabona ipheli into eyinkingi thina siyishukayo ngokungayi-activate bapha abantu abanomthandazo amanzi aphelile ngoba bangabe sihlangene lana sizowakhula inkonzo siyikhale endlini kanti thina sifuna ukuyikhala ngeke siyibone imangaliso uJesu befike ethuneni likaLazaro uthi baba ngiyabonga ngokuba wena ungizwa njalo uthi Lazaro phuma ethuneni into yenza ukuthi
uLazaro aphuma ethuneni ingoba uNkulunkulu uJesu umuswa njalo ngoba akaqala ukuthandaza ngoba kufa uLazaro lithi iBhayibheli kwakuwumkhuba wakhe ukuthi njalo amonike manje lo njalo lokumenza ukuthi akwazi ukumkhumbuza ngawo ukuthi uyakhumbula yini ukuthi ungizwa njalo ukuthi ngithandaze uLazaro engekho uLazaro engagula uLazaro engafile lokho kwenza ukuthi uLazaro mangabe sefile ngingathandazi kakhulu kodwa mfanele ukuthi wena ungizwa njalo abantu abanjalo bazokwazi impilo labo ezulwini awazalwane singaze sikhula abantu abasondayo bafike ngo-40 abantu abasondayo bedlala iqhawe besuke ezinsika haleluya basonke baphume babephume sasabona isimanga nonkosikazi wami umama ephuma entabeni ephuma ukuyothandaza endlini yakhe kugcwele impahla zomlutho singahlula abantu abanjalo bazalwane sikholwa umuntu ophuma entabeni uyothandaza wakho umuzi ngaphandle lo ahlala bona omdala unempahla azoyimuva yonke awuyifaka kulo muzi omusha izimpahla zomlutho zonke sithi sihamba noNkulunkulu sihlukanisela umngcwele kodwa sihlulwa imisebenzi yamandla asekhona amandla kaNkulunkulu lithi iBhayibheli namandla uKristu Jesu wabafile litasetshenziswe kwabakholwayo setshenziswe kwabakholwayo yazi ube lesifo uzudayagnoswe uzutshelwe ukuthi isifo sakhe singalapheki lesi kodwa uIsaya uthi ngemvimbo yakhe saphiliswa usho 700 years before uJesu azalwe ngoba uIsaya wayeyi-great prophet wayekwazi ukuthi ingakho mangabe ufunda uIsaya chapter 9 verse number 7 athi ngokuba sizalela umntwana siphiwe indodana amen athi umbuso wasemahloba athi igama lakhe kuthiwa uNkulunkulu onamandla athi inkosi yokuthula akuzuyamuzwa ukuthi akasho ukuthi sizozalelwa ukuthi sizalelwe kodwa sele 700 akasho ukuthi ngemvimbo yakhe so ukuthi saphiliswa Ayayifaka. okusho ukuthi lento isiyaqala yaqedwa thina sekuthi sihambe kuyona kodwa thina inkinga yethu asikholwa ubulose sobekade ekhaya unonhlala wesiswami lithi iBhayibheli kunabantu abafika uJesu efundisa engaphilisi uJesu efundisa lithi bangabe bembona abatholo ufundisa njengonamandla bavele bahamba semthaya ayolanda umuntu ogulayo olelo hlaleni ngabe kuya naye lithi iBhayibheli bafika bathola ukuthi umnyango uvaliwe umnyango ovaliwe bangacela i-authority yomniniyo bagibela ophahlezi bavula uphaya phezulu uthe uJesu efundisa obona kwasesikhulu ngophahla wathi ngikwenze njani ngoba umphilisi ngiyafundisa lithi iBhayibheli wathi ukukholwa kwenu nina amlethile ayogulayo webazalwane kunokukholwa okwazi ukuphilisa umuntu make wakholwa wena ukukholwa kwakho uyakwazi ukuphilisa abantu bakini abangakholwa lo ogulayo uJesu engamboni kadalana kodwa uJesu uthi ukukholwa kwenu nina nimlethile kumphilisile lo ogulayo wathi wena ogulayo uthatha uhlaka lakho uhamba ezinye izinto ibiza wena ukuthi ukholwe ukuze ukwazi ukukhululeka abantu bakini abangakholwa Jesus angazi ukuthi nakamandla kaNkulunkulu akwazi ukudlula ngomuntu okholwayo adlula ahamba yesonini afika sisindise sometimes uJesu uyazenza izinto ngakufuna wena thina sasingeke sisindiswe kwabiza ukuthi sibheme iwunga kwabiza ukuthi sihlale phansi kwama-bridge akekho umuntu oyengasishumayeza thina abefundisi sasibona imali yokubhema masibona abazalwane sasibona imali yokuqaqa i-arosta kodwa babiza ukuthi shayeke empilweni sine-half dead sishawe shumdodo bonke abantu besigwamele kufika umlevi asigwamele kufika umpristi asigwamele kodwa wafika umSamariya ehamba nesilwane wafika wasiqaqa amabhandisha ilonda wasigcoba amafutha wasigibelisa esilwaneni ade wozani nina nonke enikhatheleyo ngemsindwayo umsebenzi we-breakdown yiloyo-ke mfundiswayo ngoba la ma-breakdown amancane iy'ntambo lama-breakdown amancane lawa ahluleka ukusikhipha lapho lawathi amangabefika athole ukuthi umgodo ujulile iy'ntambo lezo impepho leyo amakhandlela lawo iy'nkukhu ezimhlophe lawo ma-breakdown
imswane yembuzi neyinkukhu imlotha yokufafaza lawo ma-breakdown athi hawu basana athi bahebhera nazini ukuthi igazi leyinkunzi neleyinkomo athanda ukwazi ukususa izolo zabantu athi kodwa nenkosi uJesu ayinikela athi wangena ngawo athi wadabula ithempeli elikhulu engezilo lomfanekiso walo mhlaba athi kodwa lasikiwe ngenkazimulo yasezulwini. Haleluya. Ilokho bazalwane. Engekho amanzi. Sodayisa amanzi. Obona amasonto emanganga la. Futhi isonto khona nekhona nje lesitolo sendini. Makuthi ungena phakathi kuno red carpet basuka lapho baze bazofika la emuva emonitor khona. Bakuba ama big screen. Kodwa bamuthi uyabuka lapha khona ama products khona into eyenza ukuthi khona amanzi ngoba amanzi awekho. Into eyenza ukuthi amanzi angabikhona ngoba amanzi akhona. Into eyenza ukuthi mangabe akuthandazelwa wena kodwa ngiyathanda wezwa udeliverance center ingoba ufike uJesu phela mangabe befika awubazalwana eqhibini laseBethesda abantu bekade behleli ufike indoda engatheni 8 years mangabe befika abayiphonse emanzini babuza ukuthi uyathanda yini ukusinda na ngoba wasefika amanzi asenesidingo sokuthi amfake emanzini uthi mina ngamanzi okuphila uthi waphuze kimi athi akayosukoma ngaphakathi. Baye wafika namanzi asiwadinga amanzi. Baye wafika namanzi asiwadinga amafutha. Baye wafika namanzi siyayibonga ikhipha zakho nomama. Baye wafika namanzi siyayibonga ikhalenda. Baye wafika namanzi siyawabonga abathawula ngoba kunamanzi amakhulu ahawubazalwane okwasho uMoses uIsrael osomile ehlane wathi bizana amalunga aphathe indodolo zawo base ziyahamba ashaya kuleli igwala base ziphompoza umthombo. Hallelujah. Phompoza umthombo. Sancedile mfundisi ngicela uzothandaza. Phompoza umthombo. Unekhona owomileyo bazalwane. Nanka amanzi okuphila ekseni. Zaphuzana amanzi baqaqeka ama-generational cases. Baqaqeka izifo zeminyaka. Waqhuba ibhodwe labathakathi. Wafoma mtsotsi. Mangabe sibiza leli gama bazalwane kunyakaza umkhathi. Jesus. Ophuzayo kulawa manzi abomina phakatheka ophuzayo kulawa manzi
akhona amanzi. Kwenzakala nje izinto engake emabandleni ngoba amanzi awekho. Ukhona inganekwane nje ngoba amanzi awekho. Kodwa khona amanzi ebusuku. Ekuseni akhona amanzi. Waphuza awaphinde woma. Usho njalo Jesu. Uthi uphuzile kulamanzi akasophinde woma. Akhona lamanzi. Akhona lamanzi. Wona uthi uyawadinga lamanzi ungazenzela umusa. Akhona lamanzi. Awusoze waphinde woma. Awusoze waphinde womela izinto zaleli lizwe wazophuza lamanzi. Awusoze waphinde waqala. Salvo agomi agomi ay agomi ya bana bazana bathi njengawadinga lamanzi akijibeza naphambili egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha wathi ngiyawadinga nje lamanzi siyabonga kakhulu njengoba ngenkosi mfundisi uKhumalo siyabonga kakhulu ngekaNkulunkulu egameni lika Jesu ngemessage enamandla. Ngiyacela abazalwane uma ekhona nje onesimo sakhe ofisa uNkulunkulu amsize kuso ngiyacela eze ngaphambili. Ngabe uyagula ngabe ufuna umsebenzi ngabe yini oyifuna enkosini ngiyacela uphuthumuze ngaphambili egameni lika Jesu. Ukhuleko wona sizobabeka izandla abazalwane egameni lika Jesu. Ngiyacela abazalwane abanye balulele izandla kulabazalwane ibandla lisukume lime ngenyawo lulele izandla zabo kulabazalwane egameni lika Jesu. Kubeke umhlabeleli uJesu
kubalike kwaze kwabamanje. Haleluya. Ngiyacela umstopele yona nceke uyividiyo egameni likaJesu.